Ugcine eshonile owesifazane owalaxazwa ngabosizo lokuqala bebengafuni ukunyuka izitebhisi bamfaka emotweni yesiguli. Kugcine kumenela uThembeka Sikhosana oneminyaka engu-38 wasemlazi owalaxazwa kubo egcekeni ngabasebenzi bosizo lokuqala KwaZulu-Natal abanqaba ukunyuka izitebhisi bamfaka emotweni yesiguli bamisa esibhedlela. Kuthiwa yize umufi engakwazi nokuhamba bashaya imoto bahamba. Abasebenzi bethi-ke abakuqashele ukulanda abantu ezindlini abamfaka emotweni umndeni-ke awuzehlise wona noma-ke awuzehlisele wona masinyane noma-ke ngoba-ke bazobuyela emuva bamshiye. Umndeni wapho uqale ukuthi-ke umqashele imoto ekhokhelwayo noma-ke uyilinde imise-ke esibhedlela wona-ke siqu umufi ukuthi noma-ke kuthiwa-ke ubelokhu efakwe-ke egumbini labagula kakhulu elola-ke impilo yakhe ubengakwazi-ke nokukhuluma. Umndeni-ke noma-ke umndeni izolo uveze noma kuqinisekisile ukuthi uThembeka akasekho-ke emhlabeni udlule-ke izolo-ke ekuseni esibhedlela-ke Prince Mshini. Abasebenzi-ke ababili bomnyango wezempilo kuthiwa-ke noma-ke sebaxoshwa-ke emsebenzini mayelana-ke nalesi sigameko. Akaqinisekiswa noma-ke umndeni uhlela ukuthatha izinyathelo zomthetho.